Mba'éichapareikomi ñahendu Jesús ñe'ẽ omombe'úva ñandéve ko árape San Mateo. Upérõ Jesús he'i opavavépe Ñandejára reino niko ojoguáku plata yvyguy kokuépe oñeñotỹvape pe ojuhúva oñotỹjeýnte hendaguépe. Upéi katu vy'apópe oho ove ndepa opa mba'e oguerekóva ha ojoguápe yvy. Ñandejára reino ojogua avei ku itajeguáre oñemúva oikóvo, iporãve ha hepyvéva rekávomante oikóva. Ág̃a ojuhu ove katu oho ove ndepa opa mba'e oguerekóva ha ou ojogua. Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ. Ñamboguejymi ñanderekovépe. Oĩniko ohekáva plata yvyguy ha oĩ avei oha'ãva lotería térã umi bingokuérare ojeporekáva. Opa umíva niko ohekahína amo hapópe pe ikatuva'erã omyenyhẽ hekove vy'águi. Jesús he'i ñandéve jajuhúramo Ñandejárape ha'ehína ku jatopáramoguáicha plata yvyguy. Jahecharamo ichupe jahayhu ha upévantema voi ñandéve g̃uarã. Oime'ẽ ñande rapicha ojotopava'ekue Jesús ndive ha ovy'aitereíva voi hendive. Ha oikoségui ha'e oikohaguéicha oheja orekomíva guive ani hag̃ua ojavýpe plata yvyguy ha'éva ichupekuérarã pe Ñandejára mborayhu. Roque González de Santa Cruz niko orekopaitékuri oikohag̃uái chugui karai guasu. Eguatána Francisco González de Santa Cruz, capitán general Paraguaygua upérõ ityke'ýra. Chikitunga avei niko orekopaiteva'ekue oikohag̃uái chugui kuñakarai guasu ivalle Villarricape. Pa'i Julio César Duarte Hortellado hentekuéra katu amo ka'asapápe tuicha ñemuha orekova'ekue. Ko'ãvape Augusta rire Jacob porã ha ñeguerõchichĩ orekopaite ipópe péicha oikohag̃ua. Ha'ekuéra katu noñemosãi mba'etáre, ndojaposéi mba'e guasúramo. Oheja opa umíva omomba'evégui Ñandejára Jesucristo ha oikoségui ha'e oikohaguéicha. Oñangareko ohekombo'e ha omoirũ hag̃ua hapichakuéra Ñandejára rapére. Upéicha ha'ekuéra ovy'a ha pévape tuichave mba'éva ichupekuérarã. Mba'épa reñandu che reindy ha nde che irũ. Mba'épa ndéve g̃uarãpe plata yvyguy rejuhusevéva ha reipotavéva ko mundope. Mba'épa ndéveramo g̃uarã upe nembovy'avétava nderekovépe. Ñandejárata nderovasa, Jesucristo toñeñanduka ndéve, Espíritu Santo tanembopy'aguapy. Tape hasapórãitémante. Ko'ẽramo jajotopáta.